Ole, hello guys. In lockdown time, video tham nen gar le leta. Ole tuntum video atur hi hai kan samro lu tukmo freeziness te dryness te sambung samkliap te man chu en product nge thang tikha kalu soidona ole ma science tur poi mo kalu sei le anga chu uluk te gen lo ngai thlata ola samtla hair fall hair loss hi chinni oma chu engtin nge kan siat chen thang aru tanga hair fall nge nia hay middle len atanga more sambung tliak nge kha engtin kan siat san thang ti ha kalu soi fe don ta ni chuan samjai pakhat hi tian ilanga chuan ikuta tin ive tanga ipot fan chin don dan hetian chu voi khata ipo fang han abung nga la ni ha chuan aru atanga hair fall ani theilowa chuan bung si lo mo ai ipo fan thei ka chuan strong le tina ni ta ma se hair fall in nei tho ni kha chuan aru atanga fall ani ti kha siat che dangai ta chu siat tur pe mo ran soi ta chu ni ta ni ole samro samchia dryness frizziness sampeng breakage sambung mo kang ho problem in ei kha chuan professional treatment ila ka ngaya saluna te vakala professional treatment la ka ngaya chung professional treatment te chu olaplex treatment te mo keratin treatment te hair spa te deep conditioning te chuan permanent straightening te anita ni ole chuan khang professional treatment karon soyo kha pakate tin kalo soi fe lenga I an result te thai man tho dan te mo eng chen nge result la that te chuan olaplex treatment hi in se to mai thaya thelo te point mai thaya he world number 1 product ania phaya khoi muna po mo khoi salon professional salon po an nei vek ani he atha ema result effective lu to gani chu a result hi thlathum tal adaya chuan atlang puin thlakata vai khatte vai ni te he treatment hi ati thayani olaplex treatment hi samro aripera samchia te aripera ati smootha chuan samjai kha ati strong don ta ni isam kha strengthen na penga ati strong boga atliak mai to lawang abung mai to don lautina ni chuan adulya chuan keratin treatment anita keratin treatment hi thakop maya ei sapheng mo samchia sambung po repair vega samchia te po repair damage breakage te po repair vega chuan result hi smooth and shiny ania pheng frizziness vel po remove vega chuan keratin man na big chu hei color tina sata wangte khango atan khan kan mang masata samche over mo sam pheng frizziness ta hang keratin treatment hi kan cho tlang puyani chuan keratin treatment voi khati ti khan thlathum kha dei don ta ni result hi thlathum tal la deya chuan a don lia chuan hair spa anita hair spa hi thlakha da voi ni ati thaya sam ati selin ati smootha ati nunga sam chia te po a remove veka chuan hair fall te po kha a control ve ani mo sam te kha te tau chak ve ni chu moisture mo hei sam ro lu tuk te kha a veng ani chu ti nge atha a saluna khana ti theya saluna ti thelo pon inlama te po shampoo and mask ti kha le taila inlama manina ti thela go kha chon adotlia chon deep conditioning gandita hi hair spa ni nang de renga mini hair spa te po gan ti theng chu I hair sana zerin product khai ithlanga deep conditioning hi thlakada vai ni te apply theya sam artificial ani mo nunga samro damage te po kha repair vek don ni healthy hair kha in nei the don tin ani chuan adon le chuan permanent straightening ani ta hi se ka nga sampo ngil ma smoothing te rebonding te permanent straightening ani ta chuan heng permanent straightening hi frizziness po remove damage repair dryness repair boka chun smooth and shining anita ase hi color tinna sa over process manchi nilowa natural hair natural dry biga mo ti gan mang sata chun khang ho
professional treatment karon soyo kha poimo ber chu mania maintenance mo self maintenance kha poimo in lama te po in kol angaya chuan I taimata ka he shampoo le conditioner kami treatment ilaka zirin I shampoo and conditioner kha home retail home care product kha kan pezel kan sajezel ta indian keratin ti zo khan sulfate free shampoo demo conditioner mask demo chuan Olaplex treatment ti zo khan Olaplex shampoo kha ranin omleta khan hair spa ti zo te khan isam har sana zirin product kha kan suggest vezel kha in lama uluk taka lauti angai ta ni maintenance kha poimo ta nang maina uluk taka yen kol le chon silo kha chon result kha chu athat be se so kami hair spa le Olaplex treatment bi ga te keratin ha te mo denan keratin iti zota uluk takin iti zota mancho in se nang maina kol le silo kha chon result kha chu thum thali po dai lawang khan bak po dai lo mai thaimo kha poimo mani hi poimo ber ni chu chet to chun professional treatment bi chun ka haneta se professional product shampoo and conditioner mask le serum mo living cream te kha kaloi soi le anga I kan sam har satna azirin amma sain I hair fall attain kan tan anga hair fall hair loss atan balancing shampoo conditioner mask te kha man thei o chuan balancing serum te po ma chuan adon le chuan dandruff tan khan purifying shampoo le deep cleansing shampoo te po man thei conditioner mask te po man thei veka chuan sam color in ni chuan sam color chin ni chuan color safe shampoo om le ta a chuan I sam kha dry over mo ache over damage over ni chuan repair shampoo and mask om le bok ta a chuan adon le chuan isam kha alo ro ni chuan dry no dryness ni chuan hydrate shampoo and mask om le bok ta chuan isam kha hai alo claim alang claim mai te kha volume ti tammi do na ti thik I do chuan hai volumize shampoo te chuan isam hai akir claima wavy le kir ni kha chuan smooth and shampoo te pokha aman vek thei ta ni chuan serum hi asani nom le ta a khango I shampoo le and mask conditioner iman zo khan serum kha man tel nge ya lak tel nge le tel nge tur ni ta serum hi chu chi rang oma company rang om ta L'Oreal te Matrix te Biblan serum te Sebastian te Balmain te oma serum kha chu aman vek the Moroccan oil te poi atha professional nia serum te kha chu aman vek the ta o I living cream te po om le a samkirtan Curls definition cream te climate control te frizziness tan kha I hair wash wa manchi mo I serum ang tho han manchi ni ta chun khang ho kha ni ta I professional product bi ga han I kan saluna te po kan thona te po kan man tlang pui customer ta na kan suggest tlang pui ni ta u kha I saluna te vakala product te po kha I lei theilo te po ni mai thei I kalman lo te po ni mai theya chumi tan ka home care remedy ha kalo soi le don ta ni tuna karon soi ho jong kha professional treatment ani ta product te po kha khao jong kha I lei theilo ni pon chun salon velai pan theilo ni pon home care remedy ha kalo soi lenga chu ilo apply le chin don ya home care remedy ha kalo soi tamlak lo nga chili kalo soi nga chu lo apply le ta la chun home care remedy am sabera chun hai roima yagat le olive oil I mixang chu amix za tur chu 1:1 ratio inang che chin antinan fian khatilak chun yagat kha olive oil po fian khat khating han I mix anga lukte ni mix anga scalp by aruta I apply podanga chumi zo isambum boy noi le mai don ta ni chu minute somni I chianga chumi zo normal shampoo conditioner in I was file mai don ni chon chu kar khata vai khatal ti dora regular takin lo ti la sam chu lo selin lo nung thadon em ta ni kami samro lu tok kha aveng don tin an cho chon apanina chon hei artui le doi mo yagat kha I mix lenga chupo 1:1 ratio omnia chu inang che cheni mix leng
tui pum khat kha bol la chumi bol angjat tho chu ya gat chui mix anga uluk dawin iskal pai noi phatang ya ru tha mo chumi noi zo isambum pui noi lenga chu minute som ni veli chia lenga i chia zo normal shampoo and conditioner in was fai lenga fai mang tra han chu kar khada vai khat ilo apply le chen don ya chona don le chon neem oil le aloe vera gel chu i inang chain i mix le anga i 1:1 ratio thau inang chain i mix lenga neem oil le aloe vera gel kha chu scalp le ruta apply to lawin isam aro lai mo amor ro te ho sam chebi han i apply don ta ni chu i apply ve kangai kutin chen section by section in i section sin tetin chu minute somthum veli chianga i chia zo khan normal shampoo le conditioner in i was file le veng don ni kar khata vai khat i apply thayang chu pa chon atobera chon i Vaseline hi gang thau nga hai Vaseline mui random doi ante mang chu katyang Vaseline kha i ka khai mang thaya i man dan ru i sam khai ti hu phon don ta ni mo i spray phu na pani ti hu nga a vai ti hu lawin 80% vel sam ti hu nga sam hu nga ka mi Vaseline hoi tur kan chon Vaseline khai la nga a mora scalp ruta ni lo a mor le sam ro lai vela han hei lai lang lo tang te khan in noyanga i apply ve kang i apply vek to nuai khui ma manga minu som thumi chia lenga chu kar khata vai khat thau ilo apply anga chumi 30 minute i chia zo no kha normal shampoo and conditioner khan i was file lenga isu file lenga kar khata vai khat iti thayang chu po ole khate jong kha lo ni ta se tun video hi chon next video kan hin mule thau don ya kalome